India amadi yumthangnari balai Pakistan anigi marakta military gi oiba unkhatnabagi chang wangkhalakliba sigi marakta ngasi Union Defense Minister Rajnath Singh na chair lauduna Awangba Thak-Ki meeting Pangthokhre New Delhi ngasi pangthokiba meeting aduda India ge western border da security gi fibam review tawkhibaga loinana Indian Armed Force na operation chathanabagi damak sem sabagi matangda khanaki hairi Ngasigi mifam aduda India ge Chief of Defense Staff Anil Chauhan, Army Chief General Upendra Dwivedi, Air Chief Marshal Amarpreet Singh Amadi, Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi Yauna, Defense Secretary R.K. Singh Nasaruk Yakhi, Nakalamaronda Union Home Minister Amit Sana Mayay Tangbal Lauduna ngasi numit yung mamatong pung 32 makai tabada BSF ki Director General Central Industrial Security Force CISF ki Director General amasung Ministry of Home Affairs ki senior officials singaloinana mifam Pangthokhre mifam aduda India ga Pakistan ga lona bangam khaida lairiba mafam singi fibam amadi hairiba mafam sing asida lairiba airport singi security ki matangda Union Home Minister na Paulauri hairi Economic Times की रिपोर्ट मतुंग इन्ना इंडिया के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालोदी, उत्तरलाई अमसुंग भुज हाइरिबा सिटी तरामंगादा पाकिस्तान के मिलिटरी ना टारगेट तौरकलबा याई हाइना पल्ली अमरोमदा हौजिक चथरिबा इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर की येंगलगा इंडिया अमदी बांग्लादेश लेबाक अनिगी लोनबा ngamkhaida हेना चेक्सिनबा ngasi त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह के रेसिडेंस ता अवांगबा थाकी सिक्योरिटी मिफम अमा पांगथोखरे हाइना न्यूज एजेंसी की पाउना हाइरी